Hato kane dei ke jingshisha ba Messi bat Cristiano Ronaldo ken lehkai lang ha Intermiami na bynta ke FIFA Club World Cup. Ha kini ki sisngi asngi kelami ki khubor ba Messi bat Cristiano Ronaldo laong ba ken lehkai lang ha Intermiami na ka bynta ke FIFA Club World Cup. Dan ni laong ba kani ke klub Intermiami leni u David Beckham ba dai try sukan ke klub long ba ukwa ban wanra yo Cristiano Ronaldo dan ne ban soi u ha kapor ke balangkot na penta ba un lehkai lang baru Lionel Messi ha kani ke klub khamtam ha ke FIFA Club World Cup. Handai baro kine dei ki khubor lamler kidi ki khubor thok lane ki fake news but iya kane lapun tikna da Fabrizio Romano badai u journalist lane u specialist habai dei bat ki football transfer Romano ulong ba kalong 6% fake ba Messi bat Cristiano Ronaldo kenya lehkai lang ha Intermiami na kabenta ke FIFA Club World Cup. Ulong ro ba na kaliang jong Cristiano Ronaldo kam sundon kanu ke jingi keren ha ka bon lik penya so bat klub Intermiami.